Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamaze kwinjizwa mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba mu buryo budasubirwaho nyuma yo kuzuza ibisabwa byose no gushyikiriza ubunyamabanga bw'uyu muryango inyandiko zari zikenewe. Wa 29 Werurwe mu 2022 nibwo abakuru b'ibihugu bigize East Africa Community bemeje ko RDC yajuje ibisabwa byose byayemerera kwinjira muri uyu muryango. Iki cyemezo cyafashwe nyuma yo gusesengura inyandiko z'abaminisitiri bashinzwe uyu muryango ku busabe bwa RDC. Nyuma y'iminsi mike iki gikorwa kibaye wa 8 Mata 2022 aba bakuru b'ibihugu bongeye guhurira i Nairobi muri Kenya, aho perezida wa RDC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yashyize umukono ku masezerano yinjiza igihugu cye muri East Africa Community. Kuva icyo gihe RDC yahise ihabwa kugeza ku wa 29 Nzeri 2022 nk'igihe ntarengwa kugira ngo ibe yamaze gushyira umukono ku nyandiko za nyuma zijyanye n'amategeko n'amabwiriza ziyemerera kwinjira burundu muri uyu muryango no kuzishyikiriza ubunyamabanga bwawo. Nicyo gikorwa yakoze kuri uyu wa mbere tariki 11 Nyakanga mu 2022. RDC yinjiye muri East Africa Community n'igihugu kinyamuryango cya karindwi nyuma ya Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, u Burundi na Sudani y'Epfo. Wa 8 Kamena mu 2019 nibwo perezida wa RDC Felix Tshisekedi yandikiye perezida Paul Kagame wari uyoboye East Africa Community amubwira ko igihugu cye gifite ubushake bwo kwinjira muri uyu muryango usanzwe ubarizwamo ibihugu bitandatu. Nyuma y'iminsi mike u Rwanda rwashyikirije ubunyamabanga bukuru bw'uyu muryango ubusabe bw'iki gihugu. Muri Werurwe mu 2022 kandi perezida Uhuru Kenyatta uyoboye East Africa Community yavuze ko kuba RDC yakwinjira muri uyu muryango bizaguha umuryango ku buryo bufatika mu ngeri zitandukanye zibyara inyungu ku mpande zose. Ati iyi mibare irerekana ukwaguka kw'isoko ry'abakora ibicuruzwa mu muryango. Umuryango uzakurura kandi abashoramari mu ngeri zinyuranye bizamura ubukire no guhanga imirimo y'abaturage. Umuryango kandi uzabasha guhuza imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bikenewe cyane cyane umuhanda unyura mu muhoro uturuka mu burengerazuba ujya mu burasirazuba. Umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba washinzwe mu mwaka w'1967 ugizwe n'ibihugu bitatu aribyo Uganda, Kenya na Tanzania. Mu mwaka w'1970 wahagaritse imirimo yawo kubera igitutu cya Idi Amin ubwo yari amaze gufata ubutegetsi muri Uganda. East Africa Community yongeye gusubukura imirimo yawo mu myaka y'1990 n'ibihugu byayitangije. Nyuma hiyongeramo u Rwanda, u Burundi na Sudani y'Epfo. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.